Prijem kod načelnika mogu se prijaviti na besplatni infotelefon općine ili lično u šalter salu na infopult kako bi dogovorili termin. Organizaciji Udruženja pčelara Kesten iz Cazina danas su dodijeljeni certifikati polaznicima škole pčelarstva. Ono što je bilo primjetno jeste veliki interes mladih ljudi za bavljenje ovom vrstom poljoprivrede. Pored toga bilo je govora i o brendiranju cazinskog kestenovog meda kao poslastice koja dolazi iz krajine, ali i stvaranju povoljnog ambijenta za pomoć svim pčelarima. Jedan od prvih zvukova koji nas podsjeća na dolazak proljeća je zujanje pčela. Iako ga nismo čuli u Cazinu, su od danas mnogi spremni na rad sa rojevima ovih plemenitih životinja. Naime, u prepunoj sali Udruženja pčelara Kesten iz Cazina danas su dodijeljeni certifikati kojima se potvrđuje spremnost na mukotrpan, ali i plodonosan rad sa pčelama. Više o tome rekao nam je predsjednik ovog udruženja, Sead Mešić. Da bi jedan pčelar postao komplektan i da bi se mogao upustiti u sve tajne pčelarstva, trebamo od 5 do 10 godina ako ide individualno. Ali sa ovakvim projektima gdje mi skraćenim postupkom prenosimo znanje direktno mladom naraštaju, oni će u roku 2 godine postati pravi pčelari gdje će moći da iskorištavaju sve resurse pčelarstva. Osnovni cilj kursa je dobijanje temeljnog znanja o pčelarstvu, proizvodnji meda, a samim tim i zapošljavanju u ovoj grani poljoprivrede. Koliko se u tome uspjelo, rekao nam je voditelj škole pčelarstva Hazim Hodžić. Tokom predavanja sam primijetio da su oni vrlo često postavili vrlo interesantne pitanja, tako da su se ti časovi, ta predavanja vrlo često pretvarala u nekakve rasprave, praktično ona interaktivna nastava koju su oni zaista dosta učestvovali. I pokazali su i na samom završnom testu koji smo imali na kraju, znači ove škole, oni su pokazali veoma dobre rezultate. Udruženje je posebno radilo na brendiranju najukusnijeg cazinskog kestenovog meda, te je donekle u tome i uspjelo, rekao je okupljenima danas Hamdija Ljubijankić ispred općine Cazin, koja je značajno doprinijela radu pčelara. Kontinuirana priča o potencijalima samo na ovakav način može doći u potpunosti do izražaja i to je ono što ćemo mi u narednom periodu sigurno raditi, jer višestruki su rezultati, pa između ostalog od same promocije tih potencijala općine Cazina pa i do zapošljavanja. Ono što je danas bilo posebno primjetno jeste velika zainteresiranost mladih za pčelarstvo kao način financijske nezavisnosti. Na predavanjima je bilo dobro, kvalitetni predavači, kvalitetno su predavanje držali, većinom je sve bilo zanimljivo. Još da praktični dio prođe. Pored toga što su učesnici škole pčelarstva dobili certifikate iz udruženja Kesten, uručena im je i članska iskaznica, čime su postali članovi ove medarske porodice. Također, mladim pčelarima dodijeljene su i 3 košnice, a za pomoć pri radu u udruženju, načelniku općine Cazin Nerminu Ogreševiću dodijeljena je i zahvalnica. U Bihaću je održana javna tribina asocijacije žena SDA Bihać o temi